Kısa gana sorular hazırladık. Buna tezgine cevap vererek. Әйе ya yok. Әйе ya yok. Zülfet hazır sana 10 soru verecek. Sana әйе ya yok. Mında bütünüsüne әйе deyip cevap verirlik sorular bu gayb. Belki yoktur. Sen özünün yaşlığın bilen Murat'ın yaşlığın Ayda alaysa. Şaştırma hele. Ayda. Başlap jiberdik. Kettik. Sıyır savgan var mı? Var. Kütü kütken var mı? Var. Traktör yırtken var mı? Var. Berengi şubin utağanın buldu mu? Var. Balık tutkanın var mı? Var. Mototsikldan yığılganın var mı? Var. Biz bilemiz. Sizile. Kettik algada var. Kışıtkan oşağanın var mı? Ol indi. Kışıtkan. Krapiva. Ayı indi. Oşağan var. Koz böpkeleri sakladın mı? Sakladım. Ana көбірек біздің Ренат саклайды, конечно, но мен тоже лек. Сиңа демек ышанып тапшырмыйлар иде. Yok, ул төпчек аңа эш бикләкмәгәндер миңа калса. Yok, төпчек булган гына түгелдер, бәлки ышанып тапшырырлык эш булмагандыр. Бу Маратка тапшырсаң, монда коз бәпкәләр берсе дә калмый дип торсын. Ул җырлап күккә карап җырлап йөришәк шунда дип. Киттек алгада. Каргалар ырлау шәйләме? Коз талаганы булдымы? Неме? Yok, талаганы. Юк, талаганы. Тешли анда куып бери. Мен кешерәк вакытта әни сөйли, тиге барысы да шул казлардан куркайды, син палка алып каз артыннан җигрәйсең. Киресенчә коз талагансың. Шуңа күрә юк. Алма урлаганың булдымы? Инде. Менә шын Шылау егете. Хас җаваплар. Булдымы минем? Шәп синеке булды Ансуга. Дәвам иттерәбез Ансу. 1 минут эчендә сиңа шушы сүзләрне аңлатырга кирәк булачак Маратка һәм